Dobrodošli na tutorial. Danas ću vam pokazati kako da instalirate Flex App na BlackBerry. Ja sam da ga pokrenem ovako. Meni je lakše. Pišete google.com i evo. Kada ste ušli na Google, kucate do BlackBerry. Kada ste to kucali, vidjet ćete ovaj link. Drži i pritisnite ga. I ovdje vam piše don't want now. Ovdje ću ja neću pritisnite, vidite, pritisnite, čao.